Azı sizlerin adınızda bizden akınlar olması düğüne ayaktan yer alan, akınlar dındırlar olması umutlar ayaktan çıkmak, hırslar ayaktan çıkmak. Azı sizlerin adınızda Tokalim Almazbek Mırzanlar, Enizar Aydın Uluvanlar, Kımbat Abıki ve Dikirli Cema, koşuldu yine bizden. En asıl adamımızda koşu çakrayla yakla beklediğiniz olgun Gülbara Arsı Kulovay'ın koşu çakrağız. Koşa gelip olursan sizler gelirimizden. Üç açak gelinizden. Uzattık. Bugünkü bayramlık geçirken katışıp oturgan ardında oyuncular, ırkçılar, Canan Mahallası'nın hizmetleri, köylüge konuklarına sizlerge bizim adımızdan salamı. Bugün barız üçün en son gün bolacak. Anteni çıkarmançılık geçer. Bu akındıklı okup bilim almaydı hiç kim satılmaydı ki. Bu Caratkan'da gelgen çoğun hasiyet cana bir kelimet küçükken. Oşonun жалпы esi olup sizler oturasızlar. Ağır birinizler, öte ıyık adamdarsızlar, öte mutlu adamdarsızlar. Sizler elge ülgü beri olasızlar, hayat жағынан bol olsun. Oşon üçün barınızlarga üy bülörük bakıt, çıkarmacılık, ilgilik, daima uşunday şanlı, жақшылықтардың көзі болып жүрмүстер, бар болыңыздар. Балдар ойной таязда, мұз төбөдөрүндө чанап кеткен, балалардың капытайынан кайра кеткен, неберенин кетелердің чанасын ойнусонда, ойлонун ташкан екен. Ай балалар ойында азгырылган, апаң айткан иштерин чалагып, көмүштүн оңуруна жанын коюп, опун да, жумушту да жанып. Көзгү элечи ошол чактын нерени карайында ойго баттым. Азыргайды, андагы көчө толуп, топ болуп, жуусалда дос чыкты. Мезгилин чаты жөткөн оп. Мезгилин чаты жөткөн акканы той, мына азыр отуран аны жок той. Көз алдында аязга карабастан, балдар ойнойт, ал кыргаз жүзү чок. Göz altında ayasına karabastan, baldan ömür, aldıran yüzü çoktu. Gelin Atacık el müdöğüsünü tutkan, alısты görebilip büyüp ışkan, adaldık menen emgek kılgan, Badırdı da jönököy ene tapkan, özündük kızıkçılık büyük durgan, öz üçün öyle dala büyük pışkan. Aramdık, pastık menen gün geçirgen, candı da karapayın ene tapkan. Günüge erken menen usatarda, uğuluma jakşılık kıl jok degende bir adam daima usul sözlü kayıtalagan eneni salıştıran ıyık canına var olmuşlar eneler. Kechki Madurga tezganlar bugungi bayram shiramidagi cho'g'liq chiqarmachilarimlardan kechasi bo'lib o'tiradi. Bu Yetti Duan gruppasi avdan eng kuchli gruppa deb o'ylayman. Uni boshqa ishlab yurgan guruhim azamat ушунчалык канчадыр сындагы көп адамдардын башын кошуп ушулардын чыгармачылыгын өнүктүрүп абдан жакшы үлгүлөр көрсөтүп келатат. Ошо группамга абдан чоң рахмат. Жана ошондой эле баарыбыздарга келе жаткан жаңы жыл жакшы жыл болсун. Жаңы жылыңыздар менен жаңы жыл жакшы ачтоото жыл болсун. Ушу жаңы жылга арнап ырым барбы ошону окуп берип коюңуздарга. Ак жолдой жылкы көктө жанган кылымдын майыштырып узак жолун баскан эл кыдыр жолду кыргыз элим.
Paskaның талыбасындағы далай қырашып қылчайбастан бара берген. Жаңы жыл босоғыңда келіп тұрар. Жарқыған жаңыланы ала келсін, шоладай нұрын чачып алды жаққа, еліме ырыстысын кенен берсін. Намыс бер, ұйыт ұлы жұртпыз, біремдік бабалардан мұрас қалған, жылдардың қасиеті ұшыл болор, ақ жолтой жыл болығыр көкте жанған. Алсызға ал күш берген әділет бол, алдуға сабыр тұтар қаниет бол, оруының дартыналар даба болғын, жаңа жыл жалпы жұртқа жағардан бол. Үйсізге үй болып бергетпей тұрып, бақыттың башақтарын елге бұрып, ар жандың тілектерін нұр чачқан жыл болып бер көкте жүріп. Ardada kaydımanlar konuşacak konduaydı var. Akınlar olmayınca obonçular hiç kadar ırdı yarada olmay tuğanlar. Ayazda bile ayazkızdan yaştaka benimle. Büyük olduğumuzlar benimdir kut olsun. Akınlar sıyanızlar hiç yokla tügün bölsün. Var bolunuzlar, aman bolunuzlar.